Odnosi Vašingtona i Pekinga zategnuti, Amerika gori, a Kina uzvraća udarac i proziva Trumpa. Predsjedniče Trump, ne skrivajte se iza tajne službe, već izađite na ulice. Kineski zvaničnici i državni mediji koriste priliku da proteste i nemire koji besne širom SAD-a uporede sa demokratskim pokretom u Hong Kongu i optužuju Vašington za licemerje. Masovni protesti proširili su se u više američkih država tokom vikenda, a mnogi su eskalirali nakon što je policija odgovorila suzavcem, gumenim mecima i drugim projektilima, u nekim slučajevima čak i vozilima išla na demonstrante. U nekim gradovima su se desile pljačke i paljevine, a širom zemlje policija je kritikovana zbog upotrebe preterane sile. Protesti su izazvani smrću Georgea Floyda, crnca kojeg su u Minneapolisu ubili beli policajci. Protesti u SAD-u dešavaju se nakon skoro godinu dana žestokih demonstracija protivnika kineske politike u Hong Kongu, gde je policija takođe više puta optuživana za upotrebu prekomerne sile. Američka administracija glasno podržava prodemokratijskog pokreta u Hong Kongu, posebno od kad je Peking najavio deklaraciju kojom će neometano zakon o nacionalnoj bezbednosti u ovoj poluautonomnoj regiji. Nakon dana haotičnih scena u SAD-u, portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova objavila je post sa rečima "Ne mogu da dišem", Floydove poslednje reči, na Twitteru u snimak svog američkog kolege koji kritikuje kineski napad na Hong Kong. Još jedan od portparola kineskog ministarstva spoljnih poslova, Li Jianzhao, retvitao je brojne komentare i izveštaje o protestima, pa čak i od jednog ruskog predstavnika u Ujedinjenim nacijama koji je optužio SAD za dvostruke standarde. Zašto SAD negiraju pravo Kine da obnovi mir i red u Hong Kongu, dok brutalno rasturaju proteste kod kuće? Pitao je Dmitri Poljaski. I kineski državni mediji kritikuju SAD. Predsedavajuća Duma predstavnika SAD-a Nancy Pelosi je još jednom nasilne proteste u Hong Kongu nazvala lepim prizorom. Američki političari sada mogu da uživaju u ovom prizoru kroz svoje prozore, napisao je Hu Xijin, urednik Global Timesa. Kina je često isticala probleme u SAD-u kako bi uzvratila na kritike o kršenju ljudskih prava na svojoj teritoriji, uključujući postupanje prema manjinama ili u poslednje vreme postupanje sa demonstrantima u Hong Kongu. Peking je više puta okrivio strane sile, uključujući SAD, za podsticanje i pokretanje protesta u Hong Kongu. Hu je u nedelju rekao da je hongkonški demonstranti očigledno iza američkih demonstracija. Veoma sumnjam da su pobunjenici iz Hong Konga upali u američke države, napisao je on izazvavši optužbe da širi teorije zavere. U nizu tvitova i uvodnicima u listu tokom vikenda Hu i njegove novine optužili su SAD i njenog predsjednika Trumpa za licemerje. Gospodine predsjedniče, ne skrivajte se iza tajne službe, idite da ozbiljno razgovarate sa demonstrantima, pregovarajte sa njima, baš kao što ste apelovali na Peking da razgovara sa pobunjenicima iz Hong Konga, napisao je on. U drugom tvitu on je rekao da oba protesta prkose zakonu, redu i da su destruktivni, ali da su SAD proteste u Hong Kongu shvatile kao opravdane, dok one na svojoj teritoriji ne vide na taj način. Rekao je da Kinezi veruju da su nemiri u SAD-u odmazda zbog podrške američke vlade Hong Kongu. Kineska vlada nije pokazala nikakvu podršku neredima u SAD-u. Nadam se da će Amerikanci primetiti suzdržanu Pekinga, rekao je Hu.